Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua omako chung' motegno ni sirikal mar Kenya Kwanza nyaka ne ni paro mar chik mar omenda ma ichano chwal e od bura okalo. Gachagua ma oloso e kaunti ma Nakuru e chenro mar sidho gedo mag dag mag stima Menengai owacho ni paro mar chikno ni kod ber lilo kendo kata chenro mar gedo mar udi ma igoyo mbaka ne pachoka en chenro mageto konyo e nyuolo thuolo mag tije. Kwa hivyo wabunge wetu wote wako sawa. Na katika hapa mlima ni 100 kwa 100. Ni mmoja tu napiga kelele. And it's okay. Sisi ni watu ya demokrasia. Moja tu si sawa. Unajua pia hii mashindano si mzuri kwa 100%. So if we can have moja tu hapa Mount Kenya inapiga no, ni sawa, ndio tuoneshe iko demokrasia. Lakini hao wengine wote hapa kwetu Nyeri ni 100 kwa 100. Kirinyaga 100 kwa 100. Nyandarua 100 kwa 100. Pahali waitwa Murang'a 100 kwa 100. Kiambu tuko na 12, moja tu ndio napiga kelele. Lakini atanyamaza tu. Nitakuwa wa kwanza kuvote yes kwa ile mjadala wa finance bill ambayo tunaletewa kule bunge ili tuokote pesa ya kufanya hii miradi ili nifanyie watu wa Madhera kazi.